uko nababwiye muri kano kanya turi kuvugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amatora ararimbanije, abantu bari gutora. Umwe ari kuvuga ati ndatora uyu, ngiye ndi gufana uyu niwe ukwiye kuyobora, uyu ntago abikwiriye. Gusa muri kano kanya mu bantu bari kwiyamamaza harimo uwitwa ngo ni Donald Trump. Donald Trump ngiye kukwereka zimwe mu mpamvu z'ingenzi n'ingufu ze nyinshi yagaragaje muri iyi kampeni, cyangwa se uko asanzwe yitereye ibintu bishobora gutuma mu kanya numva bavuze ngo Donald Trump niwe ugiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntibize kugutungura bitewe n'ibintu yakoze muri iyi kampeni. Nibyo ngira ngo turebere hamwe, bitandukanye cyane n'ibyakozwe na mugenzi we bahanganye Kamala Harris. Abantu benshi bakunze kubona ukuntu Donald Trump hari abavuga ngo avuga nabi, ni umunyakavuyo, ntabwo yiyubaha, afite ukuntu asubiza abantu birimo amahane, cyangwa se bamwe bakaba babigiranye no guhubuka. Ariko mu by'ukuri cyangwa se akadubya ibintu akabivangavanga ku buryo usanga ari umuntu uri kuvuga bakavuga ati uriya muntu yakoze kiriya kintu gute. Gusa ibyo byose uyu mugabo Donald Trump akora, nubwo bamwe bashobora kuvuga ngo ntabwo yitwara nk'abandi banyepolitike, ibyo nibyo bimugira igitangaza ahubwo mu bantu. Muri make Donald Trump we ntago akitangira ubundi kuza muri ibintu bya politike, ntago yigeze avuga ngo nzitwara nk'abanyepolitike. Abanyepolitike tuzi ukuntu bitwara. Iyo umunyepolitike afashe ijambo ari kuvuga urabona ko uwo muntu ari umunyepolitike, uburyo avuga, imibare bashyiramo, ngira ngo murabizi ukuntu abanyepolitike hafi ya bose ku isi benda kumera kimwe mu bijyanye n'imivugire n'ukuntu bitwara. Uno mugabo we aza muri politike ntago yigeze aza ameze nk'ugendera kuri ya mahame avuga ngo umunyepolitike yitwara gutya, akora ibi, hari ibintu umunyepolitike atavuga. Ibyo bintu nibyo bimutandukanye n'abandi banyepolitike. Ukurikije nk'amagambo uno mugabo avuga Donald Trump, uhita ubona ko ibyo bintu byari bimeze nk'aho ari imigenzo yashyizwe ngo umunyepolitike yitwara gutya, avuga gutya, we yaje ibyo byose abikandagira atabigenderaho. Wenda ndagira ngo wumve nk'aya magambo n'amagambo yavuzwe na Trump, wumve ukuntu ni umuntu uri kwiyamamaza ngo ayobora Amerika. Umunyepolitike aba agomba kuvuga ko akunda igihugu cye, aho uko yakiyobora n'iki. Ariko ndagira ngo wumve Donald Trump yamamaje ngo Amerika uyibona gute. Country is a crooked country, okay? It's a crooked country. The United States is now an occupied country. Can you believe I have to say that? We're an occupied country. Uyu mugabo nayo magambo avuga ku gihugu cye, uwo ni Donald Trump. Ni ibintu ubundi umunyepolitike wundi atakavuze. Abandi banyepolitike bamubwiye ati igihugu cyawe urakivugaho iki, ukibona gute, aza kubwira ukuntu ari igihugu cya danje, ari igihugu cyiza, ari igihugu cy'igitangaza ku isi. Nyine umuntu wese w'umunyepolitike umubajije ngo igihugu cyawe urakibona gute, agitaka n'ibitabaho byose. Ariko uno mugabo we hano ngira ngo ni amagambo aherutse kuvuga ejo bundi, bamubajije ngo Amerika uyibona gute. Amerika ihita akubwira ukuntu ari igihugu cyangiritse, kibi cyane, kiri mu mazi abira, mbega cya gihugu cy'amafuti ku isi gisigaye cyanasebye, cyataye ikuzo. Niyo magambo akoresha ari kuvuga Amerika. Ikindi uno mugabo mu gihe bamubajije ngo Amerika ngo imeze gute, akubwira ati Amerika yacu ibaze ko muri kano kanywa imeze nk'aho baje bakayishimuta bakayitwara, cyangwa se abayirimo batari abantu bakagombye kuba bayirimo. Aha ni ubwo bavuga babimukira baza bakayibamo, bavuga ati Amerika yacu yaraje iratwarwa, ituwemo n'abantu batakagombye kuba bayirimo. Mbega igihugu cy'akagituka akagihindanya, ubundi nta munyepolitike wapfa kuvuga gutyo. Ariko yamara kugituka igihugu cyagihindanije, akahita agaragaza ko ari we gisubizo rero cyo kugira ngo icyo gihugu murimo cy'amafuti agishyire ku murongo muzima. Nusuzuma neza abandi banyepolitike bari kuvuga igihugu cyazavuga ukuntu ari igihugu cyiza kiri mu murongo muzima, we rero arabanza akavuga gutyo. Ikibazo cy'abana basiba ishuri kubera kubura pade mu gihe bari mu mihango, n'ababyeyi bagasiba gushaka ikibatunga kubera kubura agatambaro k'isuku, cyabonewe igisubizo. Cosmo Pad yabazaniye pade aho ugura agapaki karimo udutambaro tw'isuku wakoresha mu gihe cy'imyaka 2, utongeye kugurwa no kugura pade buri kwezi, kuko ari pade zimeswa ukongera ukazikoresha kandi zujuje ubuziranenge. Ibindi bisobanuro cyangwa ukeneye kuzirangura, hamagara kuri nimero iri kuri ekara yawe. Ntago yitwara nk'abandi banyepolitike. Mwe bashobora gutekereza ngo ibyo bintu ni bibi, ariko mu by'ukuri kuri we ntago ari bibi, cyangwa se mu mboni z'abaturage. Abaturage bari bakunda kubona ikintu batamenyereye kubona, ikintu badasanzwe bazi, kuko abaturage babona ikintu gihuriweho n'abantu benshi imyaka yose, hari igihe bavuga atari ko ibintu nta kibazo kirimo. Umugabo turi kurebera hamwe uri kwiyamamaza kuyobora igihugu cy'unanyuzamo akagituka, uyu mugabo yagiye ashinjwa ibyaha byinshi pe, ubu afite ibyaha byinshi yagiye ashinjwa, harimo n'icyaha cyo guhohotera igitsina gore. Ariko ibyo byose ntabwo bishobora kuba byamubuza kuba perezida. Ushobora kuza kuyobora Amerika mukarara mubimenya. Uno mugabo Donald Trump kuba atitwara nk'abanyepolitike cyangwa agendere ku bitabo by'abanyepolitike, abandi banyepolitike barabimwangira kuko baba bamubona nkaho atari mugenzi wabo cyangwa se batari mu cyerekezo kimwe, mu gihe ariko we bimufasha mu kazi ke gukora ibyo bimugira utandukanye n'abo banyepolitike bandi.
Kindi uno mugabo Donald Trump nubwo mubona gutya buriya ntago yahoze ari umurepublike kera, ntago yabaga muri ishyaka ry'aba Republican, oya yabanje mu ishyaka ry'aba Demokrate aza kurivamo ajya mu ishyaka muri Reform Party, mu ishyaka ririya ry'aba Reform arivamo, arangije agaruka mu ishyaka ry'aba Republike. Bivuze ngo amashyaka yose yo muri Amerika yarayazengurutse, azi uburyo bakora byose arabizi, baraziranye. Mu mwaka w'2000 Donald Trump nibwo yavuze ati ariko ubundi wajya kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abinyujije mu ishyaka abinyujije muri Reform Party bamwemereye ko uno mugabo bari we uhagararira Reform Party. Ariko nyuma y'amezi 3 yatangiye kuvuga ngo aziyamamaza azaba perezida, aziyamamariza ko perezida Amerika muri umwaka w'2000 yaje kuhita bivamo, hashize amezi 3 arabivamo yisubirira muri business ze. Mu mwaka w'2007 gutyo Trump yaricecekeye yarisubiriye muri business ze, nibwo yaje kongera aba igihe nk'ikintu twavuga aba umuntu uri kuvugwa mu gihugu kurusha abandi. Icyo gihe Donald Trump yasakurishije itangazamakuru muri cyagiye uyu mugabo Obama yari ari kwiyamamaza, yasakurishije itangazamakuru kuko yaraje avayo araza agaragaza ukuntu umuntu bita Barack Obama atagomba kwiyamamaza kuko atari umunyamerika, adafite n'uburenganzira bwo kuba muri Amerika. Aravuga ati icyambere umuntu nta ibyangombwa afite byo kuba akwiye kuba muri Amerika, nazane passport ye, nazane irangamuntu yuko afite ubwene gihugu bwa Amerika. Abantu bose barumirwa baravuga ati ntago umuntu nkuriya yakavuze icyo kintu. Nkuko wabona umuperezida ari kwiyamamariza kuyobora igihugu, wowe ukaza uvuga ati uyu muntu nta n'irangamuntu wenda tuvuge y'u Rwanda agira, cyangwa se na passport y'u Rwanda agira usumba umunyarwanda. Ibintu nk'ibyo urumva ni ibintu abantu babona nkaho biba biri bizarre, bahise babona biri bizarre. Ariko icyatangaje abantu icyo gihe yataka Barack Obama muri iyo case, abantu bose bakora mu itangazamakuru cyangwa se ibitangazamakuru bikomeye, iyo nkuru bayitije umurindi. Donald Trump aragenda avugwa kurusha Barack Obama, birasakuza cyane muri iyo minsi ngo Barack Obama yatatswe, babyita amazina menshi agiye atandukanye. Itangazamakuru ryose rikomeza kwibanda kuri icyo kintu twakwita ngo kiri bizarre. Uyu mugabo yarakomeje kugenda atangaza Donald Trump. Ariko icyo gihe Trump yavugaga ati mbere na mbere Barack Obama ntabwo yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kwiyamamaza kwe ntabwo byemewe n'amategeko, icyo ni icyaha ahubwo ari no gukora. Byabaye birebire cyane birasakuza, abantu bakomeza kwibaza atari uyu mugabo ni muntu ki. Abanyamakuru nawe urabizi bikundira byacitse. Icyo gihe Trump yaravuzwe bitabaho. Mu mwaka wa 2016 nibwo byazamutse, noneho uno mugabo yiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nabwo yazaga gutorwa. Ubwo yarehereye muri 2015 gutyo hagati yiyamamaza. Mu mwaka wa 2016 nibwo yaje gutorwa. Ariko uno mugabo ikintu cya mbere cyatumye atorwa nicyo n'uyu munsi mba nkubwira ngo kiriya kintu musa nk'abanenga Donald Trump nicyandi gikunze gutuma atorwa. Mbere na mbere uno mugabo arabanza akaza atitwara nk'abanyepolitike, atavuga nk'abanyepolitike, ariyo mpamvu bakunda kuvuga ngo arahubuka, hari amagambo akoresha kakaye umunyepolitike atakagombye kuvuga, udatinya kubwira nk'umuntu biri kwiyamamazanya w'umugore akavuga ati ninjije uriya n'umuswa nta n'ubwenge agira, ni ikigoryi. Ibintu nk'ibyo nyine abwira umugore wenda bavanganye mu kwiyamamaza cyangwa se n'abandi bo mu itangazamakuru, ku buryo abantu bavuga ati nta munyepolitike wakavuze amagambo nk'ariya. Ibyo byo we arabivuga, kandi impamvu yatumye atorwa 2016 abaturage icyo gihe barabuvuze bati uno mugabo ni umunyemiliyari ze, atunze za miliyari ze mu madolari. Yabonye igihugu gisa nkaho kiri gusubira inyuma, ahisemo kuza kuba yadufasha. Ikindi ntabwo yitwara nk'abanyepolitike, bivuze ngo ntago azakontororwa na ba bantu. Hari ukuntu bajya bavuga icyo gihe mu mwaka wa 2016 nibwo twatangiye kumva ijambo ryitwa ngo ni deep state, bavuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika buriya ngo hari abandi bantu baba bayoboye abaperezida, aribo bahitamo perezida ujyaho, aribo batanga n'amategeko y'ibikorwa mu gihugu, bitwa ngo ni deep state. Umuntu wa mbere wakomeje kugenda abikoma n'abarwanya ni Donald Trump, avuga ati abo bantu ngiye sinzakurikiza ibyo bambwira, ngiye igihugu nzakiyobora mu buryo bwa nyabwo, ntago ndi abanyepolitike bakoreshwa. Abaturage kuko nibwo batangiye kuvuga bati uyu mugabo niwe dukwiye gutora kuko atunze za miliyari ze mu madolari, ntago ari nk'abanyepolitike bandi. Urabona ko rwose ukuri kumuri mu mutwe no ku rurimi niko avuga, nta mibare myinshi ashyiramo nk'iy'abanyepolitike ngo atubeshye. Uyu mugabo reka tumutore. Nuko abantu babonaga umuntu umeze nk'umusazi uhubuka, abanyepolitike bamurwanya kuko babonaga agenda yitandukanye n'iyabo, bumvaga ko nta muntu wamutora kuko buryo abantu bose bavuga ati uyu mugabo uhubuka gutya ntabwo yaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko bashidutse, abaturage bo bamwibonamo bashiduka bamutoye, kuko abantu bamubona nk'umuntu wabo, tubavuga ati uyu ni umujama wacu, niyo ari kuvuga nta mibare myinshi, nta n'ibinyoma aba yahimbahimbye, avuga ibintu uko biri uko bihagaze. Ikindi bakabona ko ibintu avuga birakaza ba bantu. Abaturage baba batinya bavuga ati hari abandi bantu baba bari inyuma bafata ibindi byemezo, bafite inyungu zabo, baba bamaze igihe muri ibi bintu. We ubona ko aza akora ibyo ashaka kuko ni umukire n'ubusanzwe. Ibyo byatumye 2016 atorwa nk'umuntu w'abantu.
wenda tudatinze tugaruke muri kampeni y'aya matora cyangwa se mu matora y'uyu mwaka turimo ikintu kiri buze gutuma Donald Trump ushobora gushiduka abaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi, Donald Trump aje kwiyamamaza mu gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika twavuga ngo kimeze nk'igihagaze mu ntambara ebyiri zikomeye ku isi. Ubwo twavuga intambara iri mu burasirazuba bwo hagati aho uri kubona Israel ihanganye n'ibihugu byinshi. Ntabwo twavuga ngo ihanganye na mutwe wa Hamas gusa, ubu ngubu harimo n'ikibazo cyo kuba Israel ihanganye no muri Libani yamaze kugerayo hari intambara. Ikindi, uri kubona ukuntu byatuna hato bari kurasana na Iran, akanya kariho kose uri kubona ukuntu bari kurasana na Yemen. Izo zose ni intambara. Amerika nyine ntabwo bavuga ngo ni Israel zirimo gusa, na Amerika aho ngaho ibiri muri izo ntambara. Uri kubona intambara yo muri Ukraine imyaka imaze n'ibibazo imaze guhungabanya hirya no hino ku isi by'ubukungu. Ibyo byose kuba uno mugabo Donald Trump aje kwiyamamaza Amerika imeze nk'abayobozi bari bariho, ubwo abayobozi bari bariho ni Joe Biden ndetse na Kamala Harris bahanganye bari vice president we bamubara nk'aho ibyo byose byari kuba biri kuba by'izo ntambara yari abifitemo uruhare uyu mugore Kamala Harris, kuko n'ubuyobozi bwe bwari buri kubikora. Bamubara nk'aho n'ubundi nawe yari abifitemo kuboko, kuko nimba ari ubihindura cyangwa uhagarika izo ntambara yakaba yarabikoze. Mu gihe uyu mugabo uri kwiyamamaza, avantage afite Donald Trump wari kuza yizeza abaturage ngo umunsi wa mbere yigera muri ofisi mukimara kuntora, ikintu cya mbere nzakora, nta kandi kazi ndakora, nzahita mpagarika intambara yo muri Ukraine, nzahagarika zino ntambara zose Amerika imeze nk'irimo, byose nzahita mbihagarika. Ntabwo ajya muri detail ngo abwire abaturage ngo nzakoresha ikata, nzakora ibi n'ibi kugira ngo izo ntambara zihagarare, ariko abaturage icyo bakeneye kumva ni izo ntambara zahagaze, kuko ziriya ntambara zituma Amerika isohora mu miliyari n'amamiliyari y'amadolari byagafashije abaturage by'imisoro y'abaturage, ugasanga ngo byagiye ngo gufasha ngo intambara ngo ziri kurwanwa hirya no hino. Ibyo ngibyo uno mugabo abereka ko ari imisoro yabo abayobozi babo baba bari gukiniramo, izo ntambara kimara gutorwa zahita zihagarika. Urumva kuza kwiyamamazanya n'umuntu wari uri ku butegetsi intambara zitangira ukaza uvuga ko intambara iri buzihagarike, ibyo nabyo ni iturufu ya mbere ishobora kuza gutuma uno mugabo Donald Trump aba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iri joro. Ikindi, ubu tuvugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo mwarayibonye, bafite ikibazo cy'izamuka ry'ubukungu. Ibiciro byarazamutse ku isoko, kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarazamutse cyane kurusha ikindi gihe cyose. Uyu mugabo ari kuza abereka ko ubuzima bwabo agiye kongera akabusubiza ku murongo, imisoro akagabanya, ku buryo abaturage bongera bakabaho neza, agashyira amafaranga yabo mu mufuka nk'uko akomeza babwira ngo nitsubira ku buyobozi muzajya mubyumvira mu mifuka yanyu, ndatuma mwiyumvamo amafaranga mu mifuka yanyu. Ibyo nabyo bagakeka ko kuko abaturage babonaga ko hari ibibazo by'ubukungu n'umugabo ashobora kuza akabikemura, kuko no kuri manda ye ubwo yaherukaga ku butegetsi nibwo ubukungu bwari bumeze neza ugereranije n'igihe Joe Biden yari agiyeho. Iyo nabi ikaba iturufu ya kabiri ishobora kuza gutuma niwumva ngo Donald Trump niwe ubaye perezida wa Amerika utsinze amatora, umenye ko ibi byose ari ibimufashije kugira ngo abashe kurira kuri iyo ntebe. None uno mugabo mu bintu akomeza abwira abanyamerika yari kwiyamamaza, Donald Trump akomeza kubabwira ngo abimukira binjira muri Amerika mu buryo butemewe nzabakumira, ndetse n'abari mu gihugu badafite ibyangombwa mbasubiza iwabo. Biriya bintu we kuko utari muri Amerika uba wifuza kujya muri Amerika, uba wumva bimeze nk'ibiri kukubangamira wowe uri naho uri kunyumva muri kano kanya, ariko mu by'ukuri umuntu wese ufite ubwene igihugu bwa Amerika cyangwa uri muri Amerika aba yumva icyo kintu ari cyo kintu cyiza baba bamukoreye, gukumira bimukira baza muri Amerika mu buryo butemewe cyangwa se gusubizayo abatuye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko badafite ibipapuro. Umuntu wese uri muri Amerika aba yumva icyo kintu ari ikintu cy'ingenzi akeneye. Bivuze ngo iyo nayo buriya ni iturufu ikomeye cyane. Ikindi kintu no mugabo yakomeje kugenda avuga muri kampeni ye Donald Trump gishobora gutuma abantu bari kumwibonamo cyane, abantu bakomeje no kugenda bagaragaza ko babikunze, ni uburyo uno mugabo Donald Trump akomeza kubwira abantu yari kwiyamamaza, akababwira ati mu gihe ngende kwiyamamaza nindamuka ntowe nzashyiraho imisoro iri hejuru cyangwa se nzashyiraho ibiciro byo kugira ngo abantu bazanaga ibicuruzwa bikuye mu bihugu byo bakaza kubicuruza iwacu, bigatuma made in America cyangwa se ibikorerwa muri Amerika bidacuruzwa kuko hari ibyaturutse hanze kuri make. Ibicuruzwa biturutse hanze y'igihugu nzajya ntuma byishyura amafaranga menshi kugira ngo hinjire bike binahende, bitume ibyacu muri Amerika, ibikorerwa muri Amerika bizamura abanyamerika ari byo bicuruzwa cyane, aho kugira ngo umushinwa aze acuruza ibintu muri Amerika aturushe kwinjiza amafaranga kuko ibicuruzwa bye byaje bikabangamira ibyacu bikorerwa inaha. Ati ibyo byose nzabikumira. Ibyo ngibyo kandi urumva ni ibintu umuturage aba akeneye kumva. Uzarebe nawe ubonye ka made in Rwanda uvuga ataka kakorewe iwacu, iyo kaguzwe biratuzamura ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero nawe nibyo arimo, bakavuga ko iyo nayo ari iturufu ishobora kuza gutuma uno mugabo abasha kuba yatorwa. Ikindi kintu gishobora kuza gutuma Donald Trump
atsinda no matora ni ibinyamakuru byandika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ibitangazamakuru byandika bikomeye. Mbere na mbere ubwo Joe Biden yiyamamazaga agiye kujya kuri manda hari ibinyamakuru byandika byagiye bimuvugaho biramutwikira kuko biramwamaza bimukorera campaign, biri mu bintu byamwongereye amajwi kugira ngo atorwe. Ibyo bitangazamakuru bungubu mugenzi we Kamala Harris agiye kwiyamamaza ntabwo byigeze bimuvugaho cyangwa bimwamamaza, byamuteye umugongo burundu biramukatira ngo ntabwo tuzigera tukwamamaza, kandi ni ibinyamakuru byandika bikomeye bisomwa n'amamiliyoni y'abantu benshi cyane. Ngaho urugero nakubwira nk'igitangazamakuru bita ngo ni USA Today. USA Today ni igitangazamakuru cyamamaje Joe Biden ubwo yajyaga ku buyobozi, kiramwamamaza cyane pe paka towe abaperezida. Ariko Kamala Harris muri iyi campaign yaramazemo iminsi ntago USA Today yigeze mwandikaho cyangwa ngo imwamamaze, baramubwiye ati ntago twakwamamaza, baricecekera. None akaba igitangazamakuru bita ngo ni LA Times. LA Times nacyo cyanze kwamamaza Kamala Harris, kandi Joe Biden ajya gutorwa. Iki gitangazamakuru gisomwa cyane n'abantu benshi, cyamamaje Biden ku rwego rwo hejuru, ariko n'umugore cyamwimye umwanya pe cyangwa kumuvugaho no kumwandikaho no kumwamamaza. None urebye kiriya gitangazamakuru bita ngo ni The Washington Post. Washington Post nacyo cyanze kwamamaza Kamala Harris, buriya cyanze kumuvuga ino campaign yose, ntabwo kigeze kimuvugaho n'akantu na kamwe cyangwa kimutwikire, nyine bimwe twita ngo ni ukumutwikira habe na gato. Kandi ubushize Washington Post bamamaje nanone Joe Biden kugira ngo abashe kuba yatorwa. Muri make umuntu akavuga ati ese ibimwe mu bitangazamakuru byafashije ishyaka ry'abademokarate manda ishize kugira ngo batorwe, kuki kuri iyi nshuro byavuye inyuma nanone y'ishyaka ry'abademokarate? Ibyo ngibyo nanone ntibiha avantage uno mugabo Donald Trump kuba yakongera akayobora. Nanone ikindi kintu, irindi kosa uno mugore Kamala Harris yakoze, uno mugore ajya bamaze kumutoranya ngo ubundi nyine twese urabizi abantu bashobora kuba bakujajinga bitewe n'umuntu washakanye nawe mugiye kubana, bakavuga ati uriya muntu azi guhitamo, yashatse umuntu umeze gutya na gutya, cyangwa se uriya muntu afite umukozi uhagarariye business z'umukorera gutya na gutya, azi guhitamo abakozi, ku buryo uwo muntu mbega ushobora guhata uyu muntu azi guhitamo. Uyu mugore Kamala Harris bakimara kumwemerera ko ari uzahagararira ishyaka ry'abademokarate, yahisemo umusaza bita Tim Walz kugira ngo abe ari uzamubera vice perezida, abe ari we bazakorana. Ariko mu by'ukuri uwo mugabo yahisemo ni umugabo utazi kuvuga uwo vice perezida we, kandi ahantu henshi ubundi nibo hagiye agomba kuvuga, ntago azi kuvuga. Abantu bavuga ati uyu muntu azaba vice perezida gute, azayoborana gute na Kamala Harris, ku buryo abantu bose bavuga ati Kamala Harris yahisemo vice perezida mubi pe habe na gato. Mu gihe uwitwa ngo ni Donald Trump twagiye kubona tubona bakivuga ngo niwe ugiye kuba guhagarara ishyaka ry'abarepublike, haje umugabo bita ngo ni J.D. Vance watoranijwe na Donald Trump ngo azamubere vice president, nawe bari kwiyamamazanya hirya no hino. Ni umugabo uzi kuvuga, ngira ngo mwese mujya mubona ku mateleviziyo cyangwa mu biganiro hirya no hino. Ni umugabo uzi kuvuga, uvuga politike neza, uvuga ingamba bafite, ibintu bye biri ku murongo, ku buryo anakunzwe ku rwego rwo hejuru, ubona ko ari umuhanga cyane. Mujya mumubona uyu J.D. Vance, nta muntu wari umuzi, ariko bagiye kubona baravuga ati uyu muntu azafatanya neza na Donald Trump kuyobora pe, azaba afite vice president mwiza cyane uzaba umwungirije. Buryo niyo waba hari ibyo utemeranya na Donald Trump, uhita uvuga ati ibyo naburaga kuri Donald Trump wenda namunengaga, uyu vice president we yahisemo bari kuzengurukana ari we J.D. Vance, we arabyujuje 100%. Ngo ndi kugenda nkubwira utuntu nuza kubona Donald Trump bavuze ngo niwe ubaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uze kumenya bimwe mu bintu byatumye abantu bamwibonamo bakamutora. Akari ngiye utora, nta nubwo ari ngiye umushyiraho, ndi kukubwira ibintu umuntu wese ashobora kuba yareba, cyangwa se nawe ubwo ushobora gukorera ubushakashatsi ukaba wabibona. None kuri aba perezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kwiyamamaza bakora debate, n'aba vice perezida babo bakora debate. Debate iheruka kuba yaciye kuri CBS News yari irimo uno mugabo J.D. Vance, uyu wa Donald Trump, ndetse n'uyu Tim Walz nyine wa Kamala Harris. Debate bakoze bivugwa ko ngo abayikurikiye mwarayibonye. Uno mugabo J.D. Vance yarimbuye neza Tim Walz, yaramurimbuye aramukubita ku buryo abantu bavuze ati Kamala Harris na vice president afite pe, kuko uyu mu vice president wa Donald Trump ni umuhanga cyane. Muri debate yaramutsinze arimanukira. Ikindi kintu gishobora kuza gutuma uno mugore nanone Kamala Harris atsindwa, Donald Trump akaba yamutsinda, n'ibyerekeranye n'ibyamamaro n'umugore yakoresheje yamamaza. Ikigaragara ibintu byo gufata abahanzi cyangwa se ibyamamare ngo bikwamamaze, hari ukuntu bitakoze neza, cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanyamerika bamaze kumera nk'aho babisuzuguye ibyo bintu bitagikora, kuko bazi ko akenshi n'igihe ibyo byamamare biba byishyuwe ari amaco y'induzi, ukavuga ukigendera, ibyo uvuga bitakuvuye ku mutima. Ibyo twarabonye ejo bundi kuri Kadibi ari kwamamaza uno mugore Kamala Harris, ntiyarazi na agenda, nta kintu kimwe yarazi cyerekeranye n'uyu mugore Kamala Harris, usibye kubona ko ameze nk'uwishyuwe bakamuzanira telefone ngo soma bino bintu
nabyo byabanje kumucanga abonaga ko ibintu ari kuvuga nawe ubwe kandi ibi bitamufasha ari amafaranga bamwerenga azavuge Kamala Harris neza yigendere. Twarabibonye nyine yavuze ibintu bitamufasheho. Ariko aya matora agitangira, muribuka debate yabaye ya Donald Trump ndetse na Kamala Harris. Hari debate bakoze irangira bavuga neza umwanzuro ugaragaza ko ngo uno mugore Kamala Harris yitwayemo neza, yakubise inshuro Donald Trump, nubwo twaje kubisobanura hano neza. Iriya debate ikirangira, umuhanzikazi bita ngo ni Taylor Swift. Taylor Swift ni umuhanzi ukunzwe cyane ku isi, ufite abantu bamufana benshi cyane, nkeka kayoboye cyane pe, ari uwa mbere. Taylor Swift yahise atangira kwamamaza Kamala Harris, aravuga ati Kamala Harris ni wacu, Kamala Harris muri inyuma. Abafana bose nabo bahita bavuga ati Taylor Swift ibyo uvuga nibyo, tukuri inyuma weho na Kamala Harris. Nyuma y'ibyumweru bibiri gusa, nyuma y'ibyumweru bibiri tuvuga tuno mugore kuko yakubitiye mu gafuka Donald Trump, twagiye kubona tubona abantu benshi batangiye kuva kuri Kamala Harris bongera bagaruka kuri Donald Trump bavuga atoya nta kugendera mu kigari cyuriya muhanzi muri Taylor Swift. Twabonye ko iriya debate ibyidahagije, uno mugabo hari ibintu ari kutubwira bizima bifatika, uyu bita ngo ni Donald Trump. Abantu barongera barigarukira. No mugore wakomeje kumera nkaho akomeza kwihisha inyuma y'ibyamamare, kuko uno mugore twagiye tubona Kamala Harris ko hari ukuntu iyo ari kuvugana n'itangazamakuru ubundi ari indimi, hari ibintu bamubaza nawe ubwo ukabona byamucanze agasubiza ibintu bidahuye. Ariyo mpamvu akunze gukwepa ama interview n'itangazamakuru cyane cyane ryo hanze. Twagiye tubibona ajya nko kwiyamamaza muri Houston, ishyaka rye ry'abademokarate ryarabanje ratangaza ngo na Beyonce araza kuba hari, kuko yarazi ko abantu muri Houston bamupinga batapfa kuza muri campaign ze. Bari igihe utegura campaign ukabona uyijemo muri abantu bake cyane. Kamala Harris umunsi ajya kwiyamamaza muri Houston, aba muri Amerika ubwo murabizi, barabanje baravuga ngo Beyonce araza kuba hari. Beyonce ni icyamamara, abaturage kumva ngo Beyonce araza kuba hari baza baje kumureba bavuga ati ubwo ni konseri, Beyonce araza kudutaramira, Beyonce turaza kumurebera ubuntu. Abaturage baje ari benshi, ibihumbi n'ibihumbagiza muri Houston muri campaign ya Kamala Harris. Abaturage ariko expectingaga konseri bavuga ati Beyonce araza no kudutaramira. Abaturage baje ku bwinshi pe muri Houston, ku buryo abantu bavuze ati uyu mugore afite abantu benshi bamukurikira hanagiye. Ariko ikintu cyaje kuba, Beyonce yaje kuri stage avuga amagambo make cyane, amaze kuvuga amagambo make ahita yisohokera aritahira. Ibyamamare nawe urabizi, akimara kwitahira uyu no mugore Kamala Harris ataratangira ni kuvuga ijambo rye, ataragerwaho umwanya we, abaturage bari bamaze gutaha bakata bigendera. Kubera iki? Ntabwo bari baje kureba Kamala Harris, babumva nga bowa yari kubabwira ibintu n'ubundi bimeze nk'ibyo yavuze ahandi barebye kuri televiziyo. Nta dushya nyine ababwira, asubiramo ibintu bimwe mwagiye mubibona. Abaturage bahise basohoka batangira kwigendera bose ku bwinshi, ubona ko bari baje kwirebera Beyonce, ntabwo bari baje kureba Kamala Harris, bahise bigendera. Muri make ibyo ngibyo bigahita bikwereka ngo ubwinshi bw'abari bari Houston ntabwo ari uko bari bashyigikiye uno mugore, oya bari baje kwirebera icyamamare Beyonce kigisohoka nabo barisohokera baragenda. Ni ibintu byagaragaye, ibyo mwese murabizi, nta bantu benshi bigeze bumva ijambo yavuze. Uyu Kamala Harris ni umuntu wagiye agerageza gukorana n'ibyamamare byinshi cyane, ku buryo nta hantu hamwe yigeze ajya adafite ibyamamare bimushyigikiye. Ngira ngo mwabonye ko yagiye akoresha nka ba John Legend, ibyo ni ibyamamare bimushyigikiye. Wagiye ubona ko yakoresheje nka ba Eminem ubwo yajyaga muri Michigan, yakoresheje ba Arnold Schwarzenegger, yakoresheje abantu benshi, bano ba Bruce Springsteen, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence, abo bose ni abantu yagiye akoresha. Bad Bunny, abo bose yarabakoresheje muri campaign, n'abandi benshi cyane, ba Oprah Winfrey, yakoresheje ibyamamare byinshi pe. Ba Fat Joe nabonye nabo bari muri campaign bari kumwamamaza kugira ngo barebe ko azamukira kuri kiriya kibazo cya Puerto Rico. Ariko Trump ugasanga nubwo uriya mugore aba yazanye ibyamamare, ariko iyo bigeze ku kubabwira ikintu azabamarira cyangwa se politike ye, ukabona ntabwo abaturage bari kubyumva neza. Kubera iki? Ujya kubona ukabona nk'uriya Kamala Harris afite ibyo byamamare byose, ariko wajya kubona ukabona Donald Trump araje. Nk'ubu tuvugana twagiye kubona tubona Bobby Kennedy, ubu niwe mu Kennedy uhari usigaye urenze. Tubona Bobby Kennedy wahoze ari umudemokarate yabavuyemo yagiye mu Republike, ndetse ari kwamamaza Donald Trump. Aho ngaho abantu babazi ko mu bintu bijyanye na politiki uno mugabo ikintu avuze ari ikintu kinini cyane mu byerekeranye n'imihindukire y'ubuzima bw'abaturage, kurusha uko wavuga ngo icyamamare ngo cyari kiri ahantu ngo umuyobozi yari yaje kwiyamamariza. Nanone Donald Trump ikindi kintu gishobora kuza kumufasha mu kuba ashobora gushiduka atowe akaba perezida, ni ukuntu mu bantu bamwamamaje cyangwa se bamubaye hafi cyane harimo umukire wa mbere ku isi, Elon Musk. Elon Musk nubwo tuba turi kuvuga ngo biriya byamamare byose ngo byari biri inyuma
inyuma ya Kamala Harris, ariko n'abantu baza kuri stage bakavuga ngo muzahitemo neza, muzatora uyu muntu bakigendera, mumenye uwo mutora, muzatora uyu muntu bakigendera. Mu gihe Donald Trump we icyamamare bari kumwe niwe mukire wa mbere ku isi ukomeye, babwita Elon Musk. Ni umugabo uvuga rikijyana, ni umustar, ni umwinfluencer avuga rikijyana, nawe aba yatuvuyanza hirya no hino, ararenze nawe ni icyamamare. Ariko turetse n'ibyo by'ibyamamare, we noneho iyo agiye kwamamaza Donald Trump ntago agenda nka biriya byamamare byamamaza Kamala Harris. Oya, bya bindi bize kavuga ngo muzatora uyu muntu, muzamenye aho mutora, bigaceceka iminota 2 bikagenda. Oya, uyu mugabo we araza akinjira muri politiki akantu kandi akagaragaza ibibazo muzahura nabyo nimutora nabi, akagaragaza amafaranga yanyu ahantu ajya, akagaragaza ubuzima bwanyu impamvu buri guhenda muri Amerika, akagaragaza ibya bindi bita ngo ni idonido, akabyinjiramo kumva ko ni umukire wa mbere ku isi, ibyo avuga arabizi, afite amafaranga. Buriya ariko umukire ari kuvuga turanumva, kuko hari impamvu ari we mukire wa mbere ku isi. Ibyo byose akaguha detail, akinjira muri politike, akakwereka n'impamvu ukwiye gutora Donald Trump, ku buryo bivuga ko uyu mugabo influence ya Elon Musk yagize influence ya Elon Musk yagize ku ruhare rwo kuba Donald Trump yaba perezida ari uruhare runini cyane, rukubye inshuro nyinshi cyane bya byamamare byose byindi byo muri Amerika byari biri inyuma ya Kamala Harris byamamaje. Impamvu yindi, ubwo ubuyobozi bwari buri bwa Joe Biden ndetse na Kamala Harris, Zelensky yaje guhura n'ikibazo uriya perezida wa Ukraine, ahura n'ibibazo, urabizi ahora asaba amafaranga muri Amerika, bamwohereza amafaranga yo gukomeza urugamba. Ariko iyo ntambara ya Ukraine uyu mugabo nawe yayiteye inkunga. Ni umwe mu bantu babwiye Zelensky ati, Zelensky, kugira ngo ukomeze urwane urugamba ndabona uri mu marira menshi, fata icyogajuru cyanjye cya Starlink, fata internet yacu ya Starlink, ku buryo urugamba mu rurwana mufite internet mumeze neza nta kibazo na kimwe mufite. N'indi nkunga nyinshi cyane yagiye atanga. Kuba yarafashije iriya ntambara, none uyu munsi akaba ari kwitera umugongo, akaza akabwira abanyamerika ati bari abantu ntabwo dukwiye kuba turi kumwe nabo, tubaveho tuze kuri Donald Trump. Ni ikindi kimenyetso kigaragaza ko Donald Trump abaturage benshi bashobora kumva Elon Musk kuko ari kubabwira ibintu yabayemo, yaniboneye n'amaso, yanateye inkunga. Ni make ubwo nuza kubona ukabona Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntuze kwibagirwa uruhare rwa Elon Musk mu kuba yarabaye perezida. Byinshi yakoze, ni na speech menshi yavuze, umuntu atakwinjiramo ngo agenda avuga akantu kandi byazagira igihe cyabyo. Ikindi kintu, indi strategy Donald Trump yakoresheje, ariyo nababwiraga ngo uno mugabo Donald Trump ntabwo bagira, ni umuntu uzi kuvuga, ni umuntu utegura, uvuga kandi ukuri ku murimo gusa. Uno mugabo Donald Trump na Kamala Harris, nuza kubona Donald Trump abaye perezida, umenye ko harimo na strategy yakoresheje ubwo yiyamamaza cyane cyane mu byerekeranye n'itangazamakuru. Uyu munsi wa none ntago itangazamakuru ritwika rigezweho riyoboye ari ano ma mainstream. Oya, ahanini ntago ariyo ubu ngubu akanganye cyane pe. Ni ikintu cyiza, ni abantu twizera batangaza ibintu bizima, ariko hirya no hino ku isi bisa nkaho byagiye bihinduka, byagiye bisa nk'ibigabanuka. Uno Kamala Harris ajya kwiyamamaza, we yahisemo kujya muri zira mainstream, mu bya bitangazamakuru, amateleviziyo, abari byajyamo, kuko ari amateleviziyo banavugaga ngo hari ibintu byinshi beditinga mu ma-interview babakoranye na Kamala Harris, hari ibintu bakuramo nkaho yakotoye, aho yavuze ibitamugenda neza, yinyuraguyemo, bikaza kongera bigasohoka tukabibona. Mwagiye mubibona hirya no hino, kuko yatinyaga kuba yajya muri ba bantu bafite za podcast, ba bantu badahembwa na leta, ba bantu bifitiye ubwo twabyita nka YouTube channel zabo cyangwa se ama podcast yabo, wa muntu nyine uhembwa amafaranga ye uza akakubaza ikibazo, nta ruswa muhaye, nta wamwishyuye, atarya iwanya akakubaza ikibazo ukagishaka, akaba yagucarenjinga ku buryo ushobora kwinyuramo ataguhaye n'ibibazo ngo ubanze ubitegure mbere uze kumusubiza inyuma. Oya, abo ngabo rero uriya uyu Kamala Harris yatinye kujyamo bano ku ma podcast. Umuntu wa mbere no we wayisuhahera, uyu ni Donald Trump. Donald Trump ko yarakomeje kubona ko ano ma mainstream, ano ma televiziyo yandi, we akunda kwita ngo na ma televiziyo yaguzwe na leta ngo barabishyura bagatangaza ibyo leta ishaka. We ntago yagiyemo cyane kuko yabonaga ko bari kumugendaho, ahubwo none yagiye ku ma podcast, ya ma podcast abarebwa cyane. Urugero naguha, hari nk'ikiganiro yakoze kuri podcast yitwa ngo ni Joe Rogan. Akoranye icyo kiganiro n'uwitwa ngo ni Joe Rogan, mu minsi itarenze 2 yaramaze kurebwa na miliyoni 45 mu minsi 2 gusa. Donald Trump yaramaze kurebwa na miliyoni 45. Waraza akicara ukamubaza ibibazo uko ushaka, ukamutega imitego uko ushaka, akabivuga. Kandi no mugabo abaturage bakunda kumwumva kuko avuga ibintu nyine, akaba yamena n'amabanga, akavuga bya bintu nyine nk'umuntu wirekuye wese, atari ukuvuga ngo harimo imibare myinshi cyane no gushaka guhisha ibintu.
niyo mpamvu usanga abantu nyine bamureba bavuga ngo ntago abowa. Muri make izi views yarebwe mu kiganiro kimwe muri podcast yitwa Joe Rogan uriya musaza w'uruhara, ni ukuvuga ngo izo views yagize miliyoni 40 kuri iyo podcast muri icyo kiganiro kimwe gusa, gikubye views zose uriya Kamala Harris yagize ahantu hose yazengurutse umubare w'abamurebye. Mu gihe uno Kamala Harris yagiye nawe gukora podcast, avuga ati ariko nanjye reka njye gukora podcast, ajya gukora podcast kuri YouTube channel menyeka ko ifite ikiganiro cyarebwe mu biganiro kuma umuntu yicara ubwo bari bakoresheje wa munyarwenya bita Cat Williams. Nawe icyo kiganiro cyagize miliyoni zirenga 70 mu biganiro byarebwe cyane kurusha ibindi kuri YouTube. Ikiganiro nyine cyakindi kiba kirumara amasaha menshi ugasanga gifite miliyoni zigera kuri 70. Na Cat Williams cyagiye amenaga amabanga y'abastari muri Amerika, Hollywood n'ibiki mwarabibonye. Ibyo tuzatugira igihe cyabyo, nimba mutarebonye mushyire muri comment tubigarukeho. Ariko uyu mugore Kamala Harris yagiye kuri iyo YouTube channel avuga ati nanjye ubwo umukomedi yaboneye views zirutiza abandi ku isi, nanjye reka barongera gukorera ikiganiro. Byarangiye kugeza na n'uyu munsi ugiye kureba icyo kiganiro cyarebwe n'ibihumbi 800 gusa. Muri make nta muntu wakirebye cyaraflopinze. Urumva umuhanga agere kurebwa na miliyoni 40 uri kurebwa n'ibihumbi 800. Kubera iki? Abaturage baravuga ngo abari kubowa. Ngira ngo mujye mubona amagambo abantu baba bari gusubiramo bavuga Kamala Harris ukuntu avuga ibintu avuga, komeza abwira abantu ngo ubuzima yakuriyemo, ngo yakuriye muri famille ikennye, nuko baba bamusubiramo buri gihe umubwiye ngo iyo mubajije ikibazo kiri seriye adasubiza ngo nakuriye mu buzima bukennye. Nyine ugasanga ni ibintu bamenyereye kumva ku buryo bavuga ngo arabowa nta mpamvu yo kumureba. Biri mu bintu byatumye nyine atarebwa cyane nkuko mugenzi we bahanganye Donald Trump yarebwe cyane. Bivuze ngo mu yandi magambo nuza kubona Donald Trump atowe nanone uze kumenya ko mu bintu bitumye atorwa harimo kuba yararebwe cyane mu biganiro yagiye akora hirya no hino, mu podcast yose yagiye akora hirya no hino. No mugabo Donald Trump yagiye kuri buri podcast yose uzi irebwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ku isi n'abantu benshi, hose yarahazengurutse akabaha umwanya bakamubaza ibibazo byose bashaka, imitego yose batega, agakora ikiganiro agahaguruka akigendera kandi kikarebwa cyane. Mu gihe uriya we ikimwe yakoze biriya Club Sheshe babonye abowa nyine n'ubundi nta views zimurimo baramureka arigendera. None Donald Trump mu mpera z'ukwezi kwa 10 tuvuyemo, mu mpera zako Donald Trump nibwo yakomeje gutangaza ku mbuga avuga ngo nindamuka mbaye perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibicuruzwa biva hanze y'igihugu cya Amerika nzabishyiriraho igiciro kiri hejuru kugira ngo bijye bigera muri Amerika bihende, kugira ngo ibyo muri Amerika bicuruzwe cyane. Akimara gutangaza ayo magambo, nuramuka ugiye ukareba ku isoko ry'imigabane mu Burayi, isoko ry'imigabane ryikubise hasi kubera ko abanyaburayi bafite ubwoba bw'uko Donald Trump ashobora kuba ari we waba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imigabane yabo ikaba irahombye, ibintu byo bikaba bisubiye inyuma. Bivuze ngo uno mugabo yamaze guhungabanya n'isoko ry'imigabane ryo mu Burayi bitewe n'uko bamaze kwikanga ko ashobora kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bagahita bavuga ati ese abanyaburayi hari ikintu baba bazi twe tutazi? Nabo bamaze kubibona ko uno mugabo ashobora kuba amahirwe menshi ari we kuba yaba perezida. Cyamaze guhungabanya isoko ry'imigabane mu Burayi pe, byabaye uze kugenda nawe ubirebe. Ikindi kintu gitangaje kuri uyu mugabo Donald Trump cyagiye gitungurana muri aya matora ni ibyo byose ndi kukubwira. Ubundi bisanzwe bizwi ko mu matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bitwa ngo ni abayahudi cyangwa se abantu bakomoka muri za Isiraheli. Bisanzwe bizwi ko iyo amatora agiye kuba abayahudi hafi ya bose bo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abasilamu, abantu twita ngo ni abayisilamu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bose baba bari inyuma y'ishyaka ry'abademokarate, niryo babashyigikiye, niryo baba bari gutora bavuga ati bara nibo bacu. Ariko kuri iyi nshuro ikintu gitangaje, twari tuzi ko n'ubundi abayahudi n'abasilamu bazaba bari inyuma ya Kamala Harris y'ishyaka ry'abademokarate, ariko ntabwo ariko byagenze. Ku buryo uyu munsi wa none abayahudi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abasilamu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku 66% bari inyuma ya Donald Trump, bumva ko ari we bazatora cyangwa se bagiye gutora ku ruhande rw'abarepublika. Cyane cyane ubwo ngubwo nk'abasilamu bo bahita bavuga ati bagenzi bacu bari kwicirwa mu burasirazuba bwo hagati, Donald Trump ari kutwizeza ko intambara zizahagarara, tugomba kumutora. Abayahudi nabo ubwabo ntabwo tuzi impamvu bamaze kuva ku ruhande rw'abademokarate bereye ku ruhande rwa Donald Trump. Abenshi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo mu mwaka wa 2020 ubwo Joe Biden yajyagaho icyo gihe, abayahudi ubundi bari bashyigikiye Joe Biden n'ishyaka ry'abademokarate ku kigero cya 77%, ariko kuri aya matora ari kuba bamaze kuva inyuma y'abademokarate, bose bibereye inyuma ya Donald Trump ku kigero cya 66%. Bitangaje, binatunguranye cyane.
gusa wenda ibyo ngibyo uramutse urebye politiki yagiye iranga Donald Trump kugiye yari ari ku buyobozi yagiye aba hafi cyane igihugu cya Isiraheli, ndetse by'umwihariko ngira ngo yari n'umuntu wa hafi wa Netanyahu kurusha uko Biden ari umuntu wa hafi wa Netanyahu. Bundi buriya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umujyi ubamo abasilamu benshi, nyine ahantu tuba tuvuga nka kuriya i Kigali namwe mu bamuzi agace muvuga ati hari ahantu haba abasilamu benshi cyane pe. Umujyi ubamo abasilamu benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se leta ibamo abasilamu benshi ni muri Michigan. Muri Michigan ubwo Kamala Harris yahageraga yaragiye azana Eminem araza, nta nubwo yamushyigikiye cyane, yavuze ngo mumenye Eminem yarameze nk'uje guha ikaze Barack Obama arigendera, nta bintu byinshi yavuze sibye kuvuga ngo muzatore gusa arigendera. Ariko nuza ageze muri Michigan uyu Donald Trump yazanye ba imamu b'abayobozi b'idini ya Isilamu baza kuri stage, baraza baravuga bati twebwe abasilamu twese aho muri kutwumva, yaba ari muri Michigan n'abandi bose muri Amerika turi inyuma ya Donald Trump. Bivuze ngo nibyo byatumye abasilamu bajya inyuma ya Donald Trump, ndetse banaboneraho gutangaza ko yabahaye umwanya baza kuri stage kabisa muri campaign, baravuga bati tugiye gutora Donald Trump bitewe nuko yatwijeje ko naramuka atowe azahagarika iriya ntambara iri kubera hari hakurya. Urumva nubona Donald Trump abaye perezida wa Amerika, ibintu byose uze kugenda ubihuzahuza umenye ko aribyo byatumye bamutora. Ikindi kintu gishobora kuza gutuma Donald Trump atorwa ntibize no gutungura abantu cyane muri izi, urabona zino campaign ziba ikize gihe rero niyo ndi kubabwira ku bintu by'amatora mwabinyuzemo maze iminsi mike mubivuyemo muba muri kunyumva neza cyane. Ngira ngo mwagiye mubona ukuntu hari umukandida wabonaga yagiye kwiyamamaza ahantu ugasanga huzuye abaturage babuze aho bahagarara, bizanye ku bushake bwabo n'urukundo cyangwa se kuko bashaka kumva amagambo avugwa n'uwo muntu bitewe n'ukuntu bamwiyumvamo, ugasanga ahantu huzuye abantu. Wareba undi mukandida ugasanga ahantu hari abantu bake babarirwa ku ntoki bitewe n'uko abantu badashaka kuza aho hantu. Ibyo rero nibyo byabaye muri izi campaign. Ngira ngo abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mujye mubishyira muri comment, ndabizi muba mubibona muri yo murabizi. Donald Trump uramutse urebye nk'abantu yari afite Madison Square hanze ubwaho hari abarenga 50,000 babuze uko binjira. Coachella abarenga 100,000 yari afite abantu benshi cyane kuri rallies zose yagiye akora, kandi yagendaga ari wenyine. Abaturage bo bakaza bagahurura baje kwiyumvira ibintu Donald Trump avuga, abandi benshi bagahagarara hanze bari kumvira ku mikoro batari no kumubona. Mu gihe umuntu bita Kamala Harris we kugira ngo ajye ahantu yizere ko byibura hari abafana bari buze kuza, byasabaga ko yitwaza buri cyamamare wenda agatangaza ngo muzaze campaign ya hano na hano, hazaba hari uyu muhanzi, hazaba hari ibyamamare ibi n'ibi, nabyo bizabaganiriza. Nta campaign yigeze akora adafite icyamamare. Mu gihe Donald Trump we yazaga agahagarara akabwira abantu, kandi abantu bakaza ku bwinshi bakigendera kuko bamukunda byanyabyo cyangwa se bakeneye kumva ibyo avuga. Nidushaka tunabyite ngo babaga baje kumushungera, ariko abenshi babaga bambaye za ngofero z'umutuku ubona ko bashaka kumwumva. Bivuze ngo campaign ye yaranzwe n'abantu benshi cyane. Ubu nawe ngira ngo nawe witukurikiza amatora uheruka kubona n'amaso yawe, ahabaga hari abantu benshi n'ahabaga hatari abantu benshi bitabiriye iyo campaign. Ngira ngo ibisubizo byavuyemo warabibonye. Bivuze ngo ibyo nabyo biri mu bintu bishobora kuza gutuma Donald Trump nawe atsinda amatora, kuko yari afite abantu benshi ahantu yiyamamarizaga. Ingibi nanone bikahita bikwibutsa mu matora y'ibihumbi 2008 ubwo John McCain yari ari kwiyamamazanya n'uyu mugabo uyu bita ngo ni Barack Obama. Barack Obama yiyamamaza, abaturage bazaga ku bwinshi, nta cyamamare baje kureba, nta bindi bintu byinshi baje kureba, baje kwiyumvira amagambo ya Barack Obama gusa, kuko Barack Obama yari azi kuvuga pe, n'uyu munsi azi kuvuga uriya mugabo. Ibyo byo turabizi, gukora wenda tuzagira igihe cyo kubigarukaho, ariko Barack Obama azi kuvuga pe. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga bati Barack Obama yiyamamazanya na John McCain. John McCain nawe yajyaga ahantu habereye campaign ziwe akabura abantu, habaga ari abantu bake, mu gihe aba Obama yabaga yabuze ahantu ashyira abantu bahuzuye. Ibyo nibyo rero icyo gihe byarangiye Obama n'ubundi atowe. Ibyo rero ni nabyo rero biri kuba kuri Donald Trump, ariko bafite abantu benshi uko bashaka kumva icyo avuga, kuko nawe hari ibintu avuga abantu bakishima, hadaca hirya no hino, avuga ibyo atekereza bitandukanye na Kamala Harris. Ubwo nawe urumva ikintu gihari. Ikindi kintu gitangaje, uno mugore Kamala Harris ni umwirabura, umubyeyi umwe ni umunyejamaika, urumva ni umwirabura, nanone akanakomoka no ku muhindo, urumva ni umuntu abirabura bakagombye kwibonamo cyane. Ikindi ashyigikiwe na Barack Obama, ariko bivugwa ko ngo abantu bushize batoye Donald Trump kera 2016, abirabura ku kigero cyamutoye kuri iyi nshuro bikubye gatatu muri iyi campaign. Abirabura ubundi mbere ntibajyaga bumva Donald Trump wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baranamwangaga cyane, ariko kuri iyi nshuro
abirabura bari gutora Donald Trump cyangwa se bamuri inyuma bikubye inshuro 3. Abajyaga batora abademokarate baragabanuka ku rwego rw'uko uyu mugore Kamala Harris abirabura bamuri inyuma ni bake. Ubundi uno mugore Kamala Harris yagombye kuba afite abirabura benshi bazamutora, ariko Barack Obama yamurushije abirabura bamutoye. Joe Biden yari afite abirabura benshi bamutoye. Urumva icyo kintu, ariko Joe Biden ajya gutorwa bari yatowe n'abirabura benshi kurusha uyu munsi abamaze kuva kuri Kamala Harris, kuko afite abantu bake cyane babirabura, abenshi bigiriye kuri Donald Trump. Ndetse na Bill Clinton w'umudemokarate nawe yamurushije abirabura bamutoye. Urumva uyu mugore niwe mukandida yamamaje mu ishyaka ry'abademokarate, ugereranije na manda wenda zigera nko muri enye zishize zose, umubare w'abirabura bajyaga batora abademokarate ukagabanuka ku rwego rwo hejuru, mbega ukabona ko batarenterese yo kuba batora n'umugore. Ubundi buriya umwirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyitwa ngo ni umwirabura abahora inyuma y'umudemokarate, kuko aba yumva ko aribo bantu bazamuha demokarasi. Umwirabura iyo umubwiye demokarasi nawe urabizi, ariko ubu ngubu abirabura basa nkaho basubiye inyuma, bagarutse kwa Donald Trump. Ikindi kintu nanone ushobora kurebera ukabona ko Donald Trump ashobora kuza gutsinda ano matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naramuka abaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umenye ko mu bindi bintu byamufashije. Urabona bano bayobozi iyo bari kwiyamamaza, bano bayobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, menya ari nabo ku isi yose, bagira ukuntu bacuruza bino bintu bijyanye n'ishyaka ryabo cyangwa se biriho amasiroga yabo. Ubwo twavuga nk'amashati, ingofero zanditseho Donald Trump cyangwa se na siroga ze cyangwa se ry'ishyaka ze, ibipesu, bya bintu byose nyine mwagiye mubona abantu bari kwiyamamaza, nyine uzi ko hari imyenda biri kugurishwa y'ishyaka runaka n'indi y'ishyaka runaka gutyo gutyo. Bigaragara ko guhera mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwa 9 Donald Trump kuri Amazon honyine, Donald Trump abaturage baguze ingofero ze, imyenda ye, amatishati ye, amashati ye, bagaragaza ko bamushyigikiye, nyine ya myenda y'amashyaka tuba twambaye tugiye gushyigikira bitewe n'ishyaka ryawe. Donald Trump kuri Amazon yagurishije imyenda cyangwa se n'ibindi bintu nk'ibyo byose biriho ibirangantego bimwamamaza, bifite agaciro kangana na miliyoni 140. Mu gihe Kamala Harris we kuri Amazon yacurujeho miliyoni 26 gusa z'abantu nyine baguze n'ingofero wenda zanditseho Kamala Harris, amatishati, amashati, bamushyigikiye. Urumva ko abantu benshi bahebye amafaranga yabo bakagura, baguze ibintu byanditseho Donald Trump bamuri inyuma. Ibyo bintu kandi bigira uruhare rukomeye. Nakubwiye ngo nawe ujye tubigereranya n'amatora uherutse kubona, ahantu hose wacaga abonaga ko umuntu kabisa yagiye akagura ka gashati, ka gapira, avuga ati rindi ryo shyaka ryanjye, kandi ukabona ko ubwinshi bw'ibyo bintu byaguzwe nabyo bigira uruhare, kuko nicyo kintu uri kubona ahantu hose uciye uvuga ati nyamara biriya bintu bimenya ari sawa cyane. Donald Trump nawe niko byagenze, ibaza agaciro k'140 ku muntu wacuruje we imyenda n'ibiki byose byanditseho amasiroga n'ibiki bye byose bigera kuri miliyoni 26 gusa. Urumva ko Trump yamurushije. Hano bakomeza bakubwira ati nk'umuntu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kujya nko muri stade agiye kureba match, yajya kureba match akabona kuko bari mu gihe cyo kwiyamamaza, ugasanga abantu bose bari muri stade biyambariye imyenda yanditseho Donald Trump, ingofero z'umutuku n'ibiki, ukaza nko gusohoka ubonye nk'abantu bake babarirwa ku ntoki bambaye nk'utwenda twamamaza Kamala Harris. Ibyo nabyo biba bigaragaza ko abantu ntabwo ufite bari proud yawe cyangwa se bagushyigikiye bya nyabyo. Ntabwo byo twahita tubyemeza 100%, ariko tugendeye kuri ibyo bimenyetso byose turi kubona, uraza kubona ko uno mugabo Donald Trump ushobora gushiduka ayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone ngira ngo ejo bundi mwabonye ibyavuzwe muri campaign Donald Trump yari irimo, umukomedi waje akavuga ku byerekeranye na Puerto Rico, ku buryo abantu bose batangiye kuvuga ngo abaratino bose batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaratino ni benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twumvaga ko abaratino bose cyangwa se bari abantu muri Amerika yo hepfo bagiye kuva inyuma ya Trump batazigera bamutora. Niko twahise dukeka cyane ko n'ubushize mu matora ya 2016 Donald Trump abaratino bamutoye bari baki cyane, babarirwaga ku ntoki. Bivugwa ko ngo mu mwaka wa 2016 ubwo Donald Trump yiyamamazaga, abaratino bamutoye ku ijana bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bageraga kuri 28%. Ariko uyu munsi wa none mu matora abaratino bashyigikiye Donald Trump barazamutse, ubu ngubu bari kuri 35% bari inyuma ya Donald Trump. Abaratino benshi cyane, umubare utarigeze ubaho mbere yo kujya inyuma y'abademokarate y'abarepublike, bose bibereye inyuma ya Donald Trump. Nanone ikindi kintu kigaragaza ko Donald Trump yigaruriye imbuga nkoranyambaga, akigarurira ibitangazamakuru, akigarurira ibintu byose bishobora gutuma perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni muri campaign aherutse gukora. Ubwo yari muri iyo campaign, umwe mu bakomedi yari yazanye yavuze ijambo ritari ryiza ku bantu b'abaratino cyane cyane bo muri Puerto Rico.
avuga ijambo ribi rirababaza. Joe Biden agiye gusa nk'usubiza Trump n'ibyavugiwe muri iyo kampeni yari yakoze, Joe Biden anyuzamo aracikwa avuga ijambo riba aravuga ngo Donald Trump n'abari bagiye kumushyigikira muri kampeni ye ni mondisi, ni puberi, abita ngo ni puberi. Uza akimara kubita ngo ni puberi, Joe Biden na Kamala Harris nyine ubwo urumva bari agatebo kamwe. Ikintu cyakurikiye ni iki? Muri icyo gitondo Donald Trump agiye kwiyamamaza, yahise agenda afata ikamyo ya modoka itwara mondisi, itwara puberi nk'uko bise abakunzi be cyangwa se bari baje kumushyigikira, atangira kuvuga ati bazabita ibindi bintu ariko ntihazagire umuntu bita puberi cyangwa mondisi. Ahita yambara yajiri y'abantu batwara imyanda mu makaritsiye, yicara mu gikamyo gitwara imyanda, aba ari cyo noneho agendamo muri kampeni aho yari agiye kwiyamamaza. Iyo nkuru yamaze iminsi 2 ya mondisi, kwita abaturage ngo ni mondisi cyangwa se ngo ni puberi, byakozwe na Biden ndetse na Donald Trump kuzinduka ahita bifatirana kampara nk'abantu batwara imyanda, akajya mu ikamyo itwara imyanda agiye kwiyamamaza. Niyo nkuru yarebwe cyane, iragenda ishwanyaguza urubuga rwa X, imbuga zose, ama TikTok hirya no hino, nicyo kintu cyari kiri gusacingwa cyane. Bivuze ngo iyo publicité nubwo bashobora kuyita ngo nimbi, ariko niyo publicité ya danger. Ubwo abantu bahita batangira kubona ko uyu mugabo afatirana mbega akantu kose gatonya kamuvuzweho akahita akabyaza umusaruro uyu Donald Trump. Donald Trump ikindi, Donald Trump kira ngo mu bintu uno mugore Kamala Harris akunze gusa nk'ugarukaho mu magambo ye iyo ari kwiyamamaza, akunze kuvuga ukuntu yakuze mu buzima bugoye, yakuze ibintu bitameze neza, mbega yagerageje kwiyoroshya cyane cyangwa se kwigira umuntu wababaye ariko agakora cyane akagera hejuru. Icyo kintu akunda kukigarukaho. Nibwo muri uko gukomeza kuvuga ukuntu yakoze utuzi tubi cyangwa se yababaye, yaje kunyuzamo Kamala Harris aratangaza ngo ngiye nakoze muri McDonald nyine abari muri Amerika murahumva ni nk'ahantu nyine nk'uko babacuruza ubuntu bw'ubufiriti n'ubuntu bw'ubunyama, ugenda mbega ni nk'umuseriveri wa muri utwo tu McDonald's. Urumva ni akazi kaba gahemba make pe, twakwireka tukite ngo ni akazi gasuzuguritse cyangwa se kari aho ngaho, aba ariko tubyita, kuko nicyo nawe yashakaga kumvikanisha Kamala Harris, avuga ngo yabaye umuseriveri muri McDonald's, afata udukomande tw'abantu abahereza ibyo bashaka, bwa bufiriti na bwa bunyama na bwa pizza n'ububaga. Noneho uno mugore amaze gutangaza Kamala Harris ngo yakoze muri McDonald, iperereza ryarakozwe, buri kimenyetso kigaragaza ko Kamala Harris yakoze muri McDonald, ndetse n'ubuyobozi bwa McDonald's buratangaza ngo ntago muri records zacu turi kubibona ko n'umugore Kamala Harris yigeze akora muri McDonald. Hashize akanya sinzi umuntu wagiye afata ifoto y'umukobwa w'umuseriveri wo muri McDonald ya kera, arayeditinga abantu, ama Photoshop yaraje ahita ashyiraho umutwe wa Kamala Harris. Abayoboke ba Kamala Harris batangira kuvuga ngo Kamala Harris dore ifoto ye twayibonye yambaye imyenda y'umuseriveri wo muri McDonald's. Iyo foto iratwikirwa, barayamamaza ahantu hose ngo burya ikimenyetso cyabonetse Kamala Harris yakoze muri McDonald's. Iyo foto muze kuyireba, bayishyira ahantu hose, ariko mu by'ukuri iyo foto hashize igihe gito biza kugaragara ko iya nyayo barayigaragaza, baravuga ngo yari Photoshop, uriya mugore niyo yakoze muri McDonald, dore ifoto ya nyayo y'umukobwa waserivaga muri McDonald, mwashatse gukuraho umutwe we mugashyiraho umutwe wa Kamala Harris. Kamala Harris amera nk'usebye, nk'umuntu washatse kugaragaza ko yagowe, yakuriye mu buzima bw'ubuseriveri akaza kugenda azamuka, bigaragara ko nta kimenyetso cy'uko ibyo bintu yabikoze. Uzi ikintu mugenzi we yahise akora akimara kubona ko ibyo bintu biri gusakurisha abantu Donald Trump? Mu gitondo yahise abyukira kuri ubwo buresitora bwa McDonald's n'itangazamakuru, agenda agiye kubabwira ati mwampaye akazi uyu munsi nkirirwa nserivana. Baramwemereye, bahita bamubwira ngo ambara itaburiya, ahita yambara itaburiya y'abaseriveri bo muri McDonald's. Donald Trump abakiriya yirirwa baseriva amafiriti n'ubuntu bw'ububaga, yirirwa yabaye umuseriveri aseriva abantu, itangazamakuru ryuzuye hanze, abantu ibihumbi magana buzuye hanze. Abo bose kandi bari gukomeza ameze nk'uri gukinira kuri mugenzi we, ababwira ati muve kuri uriya mubeshyi babwira ngo yakoze muri McDonald, ngende umukire murabizi, ariko none ngereka nze nkore muri McDonald. Urumva hari abandi bantu bari kugutwara no gushaka kugukinira, kugaragaza nk'aho uri umunyabinyoma, bateranije utunyoma, ariko we noneho anabibereka azahita abikoramo. Mbega yagiye amera nk'umufatirano. Ubona ko iyi kampeni ya Donald Trump imeze nk'iyo yari afite muri 2016. Donald Trump yiyamamaje afite amavuta, yishimye, ari gutwika, ubona yirekuye, ubona ko ari ibintu kabisa yizeye. Mu mwaka wa 2020 ubwo yiyamamazaganyaga na Joe Biden, Trump yari ari hasi, ubona gakonje, nta mavuta afite, ameze nk'umuntu wihebye, sinzi ikibazo yari afite. Ayo mavuta rero yari afite muri 2016. Kuri iyi nshuro niyo kampeni noneho afitemo amavuta menshi Donald Trump, ubona ko
kuba yishimye yasaze yirekuye afite confidence menshi cyane akora utwo dutendo twose ndi kukubwira yagiye akora utwo kujya kwa McDonald's n'iki wasanze uwo munsi Donald Trump ajya guseriva muri McDonald's biri mu bintu byiriwe bivugwa ku mbuga zose bimara nk'icyumweru cyo kintu kiri kuvugwa campaign ya mugenzi w'abantu banayibagiwe bari kuvuga ngo Donald Trump mu kirere bari guseriva muri McDonald's ari nakabwira abantu ari guhambaga ati muzibuke kuntora nyine ukabona ko ni ibintu yakoze nyine neza cyane campaign ye yaranzwemo amavuta ariko ntago haburamo amakosa ashobora kuba yatuma Donald Trump adatsinda ku buryo nubona atabaye president wa Amerika uza kuvuga ati ikintu gitumye ataba president wa Amerika ni iki ngiki reka turebe n'amafuti yaba yarakoreye muri iyi campaign ye amwe mu makosa nanone ashobora gutuma Donald Trump adatorwa cyane Donald Trump nigeze kubwira ngo ni umuntu uvuga ibintu byose bimuje mu mutwe ntago ajya agira umwanya muri no gushaka gupanga ibintu abeshya cyane dukurikije ukuntu twese tuba tumubona niyo mpamvu n'amadefo ye adashobora kuba yayahisha ukavuga ukuri kose nikashidukana ya myumvire ye wenda y'ikintu abatiyumvamo agashiduka yakivuze aho urugero twavugamo nk'ikintu agira akantu kivangura Donald Trump ajya ashiduka kamucitse nubwo nyuma yigarura ukabona nta kibazo ari muri abo bantu yarashatse kugaragariza ivangura ariko mu by'ukuri biba byamucitse byagaragaye ko ari abantu badashobora kumutora by'umwihariko Donald Trump avugwaho cyane gupfobya igitsina gore agitukira mu ruhame nta kintu baza bamubaza igitsina gore aragipfobya byo pe cyane ariko akavuga ati ngiye ntago ari abagore bose mfobya akagira ariko abo yita ibigoryi akavuga ati bara ntago natinya kuvuga ko ari ibigoryi gutyo ku mugaragaro cyangwa se akanabatuka n'ibindi bitutsi bikomeye cyane ku buryo ibyo bintu biri mu bintu bituma abagore benshi badatora Donald Trump bose abagore by'umwihariko igitsina gore muri rusange abenshi bari ku ruhande rwa Kamala Harris abenshi babigirirwa Kamala Harris kuko Donald Trump byo pe ajya anyuzamo akavuga nabi igitsina gore nyine ukabibona ariko akagira we uburyo bisobanuramo mu mvugo ye ariko abagore ntago babikunda nyine umuntu utamwubashye gutyo urumva nubona Donald Trump atabaye president wa Amerika umenye ko harimo utwo tuntu two kuba yaragiye avuga igitsina gore nabi yagitukira mu ruhame ibintu nk'ibyo ikindi kintu nanone gishobora kumubangamira cyamubera imbogamizi Donald Trump yiyamamazanya na mugenzi we Joe Biden bigitangira ubona ko bari kwiyamamaza muri iyi campaign wabonaga ko Donald Trump yasererezaga Joe Biden avuga ngo urashaje imyaka yawe umaze gusaza nta kabara gufite ariko mu by'ukuri nawe Joe Biden yarengaga uyu nawe ahinguka urebye Donald Trump nawe amaze gusaza amaze kugira hafi 78 ndakeka amaze gusaza amaze gukura bivuze ngo mu bintu bishobora kuza gutuma ataba president nanone harimo kuba nawe amaze gusaza wenda abantu bakaba bavuga ati reka twitorere Kamala Harris ukiri na muto azadukorera gifite ako kabaraga uyu mugabo nawe Donald Trump amaze kugera mu zabukuru amaze gusaza ibyo nabyo biri muri defo ya kabiri ishobora kumukubitisha ubwo nawe uraza gushyira muri comment urebe imbaraga nakubwiye na defo ze umbwire uri kubibona guturabona ari bunde uri buze gutsinda mu matora ikindi kintu gishobora kuza kugonga Donald Trump ntago campaign ye yaririmo amafaranga angana n'amafaranga y'abademokrate cyangwa se n'uburyo babiteguyemo kuko abademokrate bari barohereje abantu benshi ku muhanda ku buryo bagendaga babwira abaturage ati batora gutya n'ujya gutora uzakanda bigenda ukunuku hari uburyo muri Amerika batora mbere nyine ijwi ryawe ukaburyohereje mbere n'ubwo umunsi w'amatora waba utaragera ibyo ngibyo abademokrate cyangwa se Kamala Harris yabikoze kurusha Donald Trump urumva umuturage ashaka kuba atarabizi neza iby'imitorere abo bamusobanuriye mubwira ngo utora gutya na gutya wabona toye ijwi rikaba rigiye ugasanga koko ayo majwi yose aragiye arushije amajwi y'uyu mugabo Donald Trump ikindi kintu gishobora kuza gutuma n'umugabo nanone hari amajwi abura ni ukuntu akunze kuvuga buri gihe ngo ngiye ni mu ntora nzabanza nshaka abantu benshi cyane nkore operasiyo itarigeze ibayo gusubiza abantu mu bihugu byabo baje badafite ibyangombwa cyangwa se bo muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko nzabasubiza iwabo ibyo nabyo bishobora kumubuza amajwi kuko abo bantu hari igihe usanga bafite inshuti zabo ziba muri Amerika aho bamaze kumenyana bakavuga ati uyu muntu uri tumutora azatuma inshuti zacu zisubira mu bihugu byabo akazidipotinga ukabusanze bitumye hari abantu runaka abuze ibyo nabyo birashoboka cyane ikindi kintu none gishobora gutuma hari amajwi menshi cyane y'igitsina gore abura ni ukubera biriya bintu byo kurwanya ikurwamo ry'inda Donald Trump hari ukuntu arwanya ikurwamo ry'inda hari ukuntu ubutinganya atabwemera neza kandi akabyerura hari ukuntu Donald Trump biriya bintu byo kwihinduza igitsina atabyemera akabyerura akavuga ati ibyo bintu mwigisha abana bacu muri kubarugamo babwira ngo umwana wiga garidiyene gafite uburenganzira bwo guhitamo igitsina ashaka kandi yaravutse ari umuhungu uwo mwana uri kumwigisha atari kwemerera no kuba waba umukobwa nubwo wavutse uri umuhungu
kandi bo muri Amerika uhita ugenda bakakubaga nimba ari umukobwa bagahita bagushyira igitsina cy'umugabo cyangwa icy'umugabo bakagira umukobwa. Donald Trump ibyo bintu yakomeje kubirwanya cyane, aravuga ati ibyo bintu ntabwo tubyemera, mu gihe hari abanyamerika benshi nabo bifuza kumva ko ngo umubiri ari uwabo bemerewe kuwukoresha icyo bashaka, cyangwa se n'iryo kurwamo ry'inda igihe cyose wayikuriramo. Ibyo byose Donald Trump arwanya, bivuze ngo biri mu bintu bishobora kuza gutuma ataba perezida, kuko hari abantu badashaka kumva ukuri cyangwa se badashaka kumva ibyo bintu. Ariko nawe agakomeza avuga ati aba bantu ibyo myumvire bashyiramo niyo amadayimoni, ririya dini n'ibiriya bintu biri kubajyanamo mubivemo, muve ku giti dore umuntu mutorenge. Ubwo nawe uraza kutubwira ukurikije uko ubyumva, ese wowe urabona ari nde ushobora kuza gutsinda ano matora akayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ngenda cyari hano, kora subscribe, amakuru yose cyangwa se akantu k'ubwenge mureke dukomeze twubaka umuryango mugari wa Rock Entertainment. Ngira ngo imyaka yose maze ndi gukora kuri YouTube, ibyo nabasezeranije nagiye byubahiriza uko bikwiyemo gake gake. Nabwiye ko nta bintu bibi byangiza bisenya amatiku uzasanga kuri YouTube channel. Bivuze ngo n'umuntu ukora subscribe hano aba ari proud avuga ati nakoze subscribe mu bantu bari seriye. Kora subscribe rero dukomeze twiyubakira umuryango mugari wa Rock Entertainment. Ndaje mugezeho n'ibindi bintu biri hano. Ciao ciao. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko wishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone